dünya iş. Avalıkıl köprüde kıltıldap durgan. Ayınдағы жігіттерімді сүрüді күшті өлі. Menden bir işaret болғанды. Rayımsızlık menen, kamçüvegimde darga kasıp жатқан deli kızık kapırlarga kol salmağı bışık ile. Anda cami elimdin akvalı ne olmak? Toğlu geldi, tarançıday tırpıratıp kızıl kırmızın başlanmak. Oşunda o tilden söz çıktı. Aylekkey olgan balasın ölümge kıydı. Al oruz tövenlerden aldığında çökölüp aldına altın gümüş çaşpay mı da oğlun ölümden aman alıp kalmay mı dedi. Katın bolsam da men düşmanıma başı verdim. Ata babamdın kanı menen koşa gelip kanlamışım. Düşmanıma çökületmedi. Men çökölesem dağı, tizelesem dağı, kamçüvegimde aman esen saklap kalal basma gözüm çekip durdu. Oşo günden başlap kamçüvegim menen koşu ölgönümde hiç kim sezgen yok. Oldu tübün düşkün dünyay. Öz balamdın taqdırını öz koluma salıp verivatkanın kanday. Kamçıvegim 9 ay götürüp omurtkamsızdap törüp ak sütümdü verip koynumda bakkan kulunum. Ökümüz iki dünyanın ortasında durağız. Ölüm menen ömürdün. Kanteyin atam Kırgız'da biriktirmeke tündügü menen düştügün çalıp saparda kandı yoldu başım batalgağa koygan. Emi sen kıraldım ha kanteyin şehit ket baratasın. Elim üçün, curtum üçün, alayım üçün katar başımda ölümge tike kıra. Ak sütümden geçtim kulunum. Alay jurtu, bugünkü bayramlar kut bolsun. Novruz barımızga jakşılık alıp ketsin. Uşu sizlerdi bayramdatıp bayram tartulagan kızlar Kurmancan dakika enesini tartıp uluğu olsun, suluğu olsun, merimdi olsun. Ene degen at, uşul kızlardın zoğlası. Cana uranı olsun. Uluğ ene, Kurmancan dakika enemizden arbağı uşul alay kızların dananı. Başka kızlarda elimdi cürtümdü alın bek dakika. Kurmancan dakika enemiz kol da versin. Elimizden salkar aktrисасы Назира Мамбетова жеке бізге қол шабады. Jaz geldi. Jazdın çıtı geldi. Önmenen tüm denildi. Bari güzel kar altından kök çıktı. Jaz çıttanıp büt ağlam oygondu. Tergin kuşlar geldi. Çığırlagan ünder taң ağargandan başlap kozduk aylandı. Karagıla, jaz geldi.
Karagalaçı, Cazcıttandı. Gelişçilik bağırı. Mana o şiddet başlandı. Betinen ton getirip, soğuk gitti, жылуулуктан бекинип, бактар бүрдөп, кыштан калган кар эрип, кана күн деп, көк чөп чыкты чечинип. Карачы, табигаттын төрүнөсү. Карачы, kanıttığının ündüsü. Bardığı birbirine eri şarkak. Kılganın yarık ağlam. Kündüsü. Assalamu aleykum kalkım. Yıllar cılıp, aylar adıp. Aшу ашып, бел басып, алам кезіп, араларда турамын. Көк тиреген тоолору бар, көйкөлгөн шибер чөптөрү бар, көк кашка тунук суулары бар. Мeenеткеч тыйкан элдери бар, кут конгон бейиш жерлери бар. Кутмандуу баатыр элдери бар. Елімізде ырыс кешік ұролығын, ынтымақты, тоқчылықты, барыңыздарға бақубат тұрмышты қалаймын. Қоро-қоро қой толып, қырман-қырман дан толып, әрбір үйде тойлар болсын. Амин! Алас, арбаледен қалас, жан бүткөндүн барысы, жакшылыкка жанаш. Көктөгүндүн сыйуулук, көктөн келди жылуулук, жердеминин сыйуулук, жерден келди жылуулук. Алас, арбаледен қалас, күн менен түн тең бүгін, үлкі күтөт эл бүгін. Тамырынан қан бүркөп, тамылжыйт ай жер бүгін. Алас, арбаледен қалас, жан бүткөндүн барысы, жакшылыкка жанаш. Алас, арбаледен қалас, эски жыл кетти, жаңы жыл келди. Алас, арбаледен қалас, жакшылыкка теңир берди, жарык күндү кеңир берди. Алас, арбаледен қалас.
Nарын, Талас, Gölді, Çüydü kıdırıp tegiz gördünüz mü? Harkalık bir boğur elden sanağınız tınıp haman esen geldiniz mi? Kudayga şükür Kurmaş. Bağırdı göz ordu menen. Jaylı jatışat, jayı suusu genen. Bolsun Datkan, bolsun. Aşu beldi açtınız. Kança jolu bastınız. Jol azabı, gör azabı deyip anı eski albasak bolun. Rahmat Kurmaş. Atırık. Taratçı men de gümendi. Aileci tınç. Ağayın tuğan tügölbü. Şügürçülük Datkan. Hiç ne söz görgön yok. Jamandıkты göz görgön yok. Datkan. Balkımızga көңүл bölböy. Sanağınız sanға bölüнгөндү. Алақандай бір қызым. Арбытса да тұрмышым. Алды жағын жатамын ойлап. Алтын уяға қара чар жылан сойлап. Балапандарды оптар чудай түйіліп. Uygu tuygu oysanam. Anam kantip жайдабам. Datkan. Aldınızga tazim etim. Жүгіңізді жеңілдет алар бекем. Kadimki kalıgılı oluya, kılganında jarıya. Öңü sarı gözü kök orus çıgat. Min tütünge bir kişi boluş çıgat. Buyruk menen kondurgan konuş çıgat. Uzun çöptün barısın orup çıgat. Kıska çöptün barısın korup tınat. Hazır mına boşalı kargaşa bolup durat. Uzun ağaçta orus askerleri halıska çüzen biregin bağılıp beş atardın oğun öndürleri çağdırıp kızıl kırgın bülük saldı. Aç aykırıp kum sürümden başka kuralı çok dalay azamatlarda kırıp saldı. Böğde ölümden saktap 12 bin sarbazımdı başta Oruşka salbay artqa qayttım. Oğun kandığı menen orus soğuşunu baştarttım. Kasetinden kağılayın kalıgıl oluya. Kırsıkты sezgen bereң сыңар. Urpaktardın kamın jegen çıgar. Koktu kılıpka bölünböy. Bir muştumga birikkile degen çıgar. Tuğra bandadım Kurmaş. Kalbası üçün kırılıp bul jağı aktalanarındı sıdırıp tigil jağı sarı zönçüydü talası türöğü kıdırıp jurt başçıları jantaymunap Aytıl Ormondun ümöt ağlısı Töregerdi Boronbay Jankaraş Baatırlar jıyılıp kızını söjürüp bir çeçinde geldik. Kırsıkты biz gütpöylü Kırgızdın iki kanatın biriktirip kayradan uluğu kaganatты tüptöylü dep söz verdik. Kuday işinizde oң doğru eken. Bирок hoş, özgön, hancan kol doğru beken. Pargana taraptағы tuğganдар жолуңузду жол doğru beken. Har kimi көздөйт өз пайдасын. Tamamından naylası. Күн менен түн теңелип, бактар гүлдөп, кыштан калган кар эрип, мына бүгүн көрүп кошулган чоң майрам. Ноорус келди, жер кыртышын көгөртүп. Келген куштар келип бүгүн сайрашты, мына азыр өз ордуна жайгашты. Шаңдуу келип, бүт элиңди кубанткан жаңы жылдын Ноорус деген майрамы.
Adria bağınbayım деп Diri durup başkaga Basıp ketken Batırını samdılda Aktığına günüm olgun Asmandağı aydağı Adiletsiz gümen oydon Atılar gün tanları Arslan dönüz aykın batır Alın bektin baldarı Maydanda bektir kokşu Ölgülü dost düşmanda Bekteşeli gömülü Akı bir gün sokpay kalsa Cürüm alayıma Alıp gelip gömülü Aktığına güve olgun Asmandağı aydağı Adiletsiz güven oydon Atılar gün tanları Arslan dönüz aykın batır Alın bektin baldarı Ümit bulut çamını Müntündür Gülüp durup darınıp Gündür olgun Gündür aycı kılında Gündür lili Gündür turat çağırır Aktığına güven olgun Asmandağı aydağı Adiletsiz güven oydon Atılar gün tanları Arslan dönüz aykır batır Alın bektin baldarı Arslan dönüz aykır batır Alın bektin baldarı Novruz бұл жаңы жылдың жаңы күні. Жаратқан Құдайымдың ıyık күні. Жақшылық тартып келсін бұл майрамда. Жаратқан пенделерге ıyık айда. Мен кыргызмын, кылыч мисте ойногон, кылымдардын улуу жегин бойлон. Өмүр үчүн айра жашоо башталат, өттү далай кыйын кезең оңдогон. Мен кыргызмын, Кунусунда чертеп сайраткан, жоргосунда топлоп кандатқан, кыздары да кымды сунушуп, беш бармагында жайкаткан. Эй, мен кыргызмын. Мен кыргызмын, барган тосуп калбаган. Азаттык деп, азат тосун кармаган. Кыз сайкалдар, кыргын жолун торусун. Ай жүрөктө, гүл азыгын кандаган.
Мен кыргызмын, дүнгө эли тааныган. Менен туттан, мекеним бар тааныман. Ан Манастын урпактары бар болсун. Агылайын, ал кыргыз калкыман. Мен кыргызмын. Биттеген оюн бербеген, берекеде котту элбенин. Кыздардан асек чырайлуу, элида кендин көлбелин. Мен кыргызмын, мен кыргызмын. Жалпы Алай райондық маданият жана театр қызметкерлеріне аны менен катары режиссеру Темиржан Абдулдаев карашылык билдирип бир кол чаап жатыңыздар. Мынакей, сиздер үчүн мына сонун бир көзүрмем калтырышып, аздагы болсо тарыхты унутпай эстей жүрөлү деген жакшы бир эмгектерин көрсөтүштү. Бар болуңуздар, урматтуу маданият жана театр кызматкерлери. Кадырбанга ылайык концерт улантардан мурун бир жарыяны айта кетели. Мына өзүңүздөргө маалым болгондой кече күнү 40 казанга сүмөлөк асылып кайнатылып, мына ошол сүмөлөктүн жыйынтыгын чыгарууга убакыт келди деп комиссиялар менин кулагыма келип шыбырашты. Ар бир кайнаткан сүмөлөктүн өкүлдөрү чөйчөктөргө сүмөлөктөрдү куюп, аты жөнүңүздөрдү жазып, комиссияга батыраак тапшырыңыздар деп кетишти. Анткени комиссияга тапшырылбай калган сүмөлөктөр албетте орундарга ээ болбой калышы мүмкүн. Ошондуктан урматтуу сүмөлөк кайнаткан кыргыздын чыныгы эр азаматтуулук кыздары, ар бириңиздер сүмөлөктөрдү комиссияларга тапшырганга шашыңыздар. Ал эми биз болсо концерттик программаны уланталы. Сахнага Алайдын таланттуу шайыр апаларын чакыралы. Калчабалар болсун, шайыр апалар сиздер үчүн өр сунушат. Тосуп алыңыздар.
Қалшалар апаларыңызға болсын. Ағылечек тағынған, шашына шашпақ тағынып мұнеке. Талантын сіздерге арнаған апалары бар болыңыздар. Келіңіздер ақырындап, орнықтан орын ала берсеңіздер болады. Алеме біз болса аға чейін дейінгі өр шығарманы атқарушы инсандың атын атайлы. Ұрматту қадірлі көрерман, алдыңыздарға шақыра тұрған мырза, Тоқтауы сатылған апатындағы Қырғыз ұлттық филармонияның солисті, Қырғыз Республикасының президентінің ата грамотасының иесі, ойыншы жана атқарушы Азамат Жоробаев. Тосылыңыздар. Ана күріштіге қойып қойыңшы. Наурыз байрамыңыздармен. Tınçı bayıp koydum sana
Tunçibay koygen sana sarır bolup ansızdan sağındım tuğan jeri seni Noruz mayran, ırıs mayran, babalardan muras mayran Ak kalpakçan kırız mayran, noruz mayran, bu mayran Noruz mayran, ırıs mayran, babalardan muras kalran Ak kalpakçan kırız mayran, noruz mayran, bu mayran Noruz mayran, kırgız mayran, babalardan muras kalran Ak kalpakçan kırgız mayran, noruz mayran, bu mayran Noruz mayran, ırıs mayran, babalardan muras kalran Ak kalpakçan kırgız mayran, noruz mayran, bu mayran Noruz mayran, kırgız mayran, babalardan muras mayran Ak kalpakçan kırgız mayran, noruz mayran, bu mayran Noruz mayran, ırıs mayran, babalardan muras kalran Ak kalpakçan kırgız mayran, noruz mayran, bu mayran Noruz mayran, ırıs mayran, babalardan muras kalran Ak kalpakçan kırgız Atına zatı karışkan talantlı oğlunuzlar Azamat Şurabayev'e kol çağı uzatınızlar Bakma benim Ardaklı meymanlar Albette ırçılar El üçün önürlerin arnap El üçün ırların kamdap jirişet Anan albette ırçılar ırdap çatkanda sizlerдің kol çağınızlar Albette ırçılarga balday tattu gerek болып деп жана айттым эле андыктан мына ушундай сени унутпай туруңуздар бүгүн майрам бүгүн жакшылык бүгүн салтанат ал эми майрамдык концертти уланта турган ырчы Рыспай Абдыкадыров атындагы Ош облустук филармониянын солисти ал дагы болсо Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасынын ээси Шайлообек Кожогелдиев агабызды тосуп алыңыздар. Çok rahmat, mayramızdan beri. Ömür çirkin ötüp barada Gözlerime duran elbette Ömür çirkin
Bayramыңыздар көңілді олансын. Ұлық Мырза Полотов айлама. Шайлабек Қожагелдиев рашылық білдіреміз. Құрметті меймандар, қадірлі қонақтар, ата-енелер, жаныңыздардағы бөбектерге жақшылап көңіл бұрбасаңыздар, көңіл салбасаңыздар, моментіп біздің жанымызға милиция қызматкерлері жетелеп келе береді. Бұл кішкентай нәрестенің аты Нұрайым екен. Нұрайым ата-енесін таппай илеп атады. Мен айттым, Нұрайым илева. Мен азы сені сахнаға алып шығам, ата-енеңнің анан өзі келіп сені тауып алады дедім. Андықтан ата-енелер балдарға жақшылап көңіл бұрып беріңіздер. Мына ушындай қауіпсіздікті сақтап берген милиция қызматкерлеріне ырашылық білдіреміз. Анда месе біз концертті уланталы, қадірлі меймандар, бұл инсанға өзгөчө бір алақан чаап тосушуңуздар керек. Анткени өзүңүздөрдүн кызыңыздар. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти,
Opera Jana Balet Teatrı'nın solisti Baktıgül Bokoyeva alaydın kızı. Tosmanınızlar. Саламатсыздарбы, урматтуу менин жердештерим, менин төркүндөрүм, амансыздарбы? Мен сиздердин бардыгыңыздарды жакшы көрөм, бардыгыңыздарды сагындым, урматтайм, сыйлайм. Бүгүнкү Норуз майрамы менен бардыгыңыздарды чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Ар бириңиздердин үй бүлөңүздөрдө тынчтык болсун, ар бир үйүңүздөрдө ырыс кешип кетпесин, ден соолукта болуңуздар, оорубаңыздар. Ар дайым мен алайым менен сыймыктанам. Турган Ырчы мырза маданияттын мыкты кызматкери. Жогорку деңгээлдеги өтүүчү алтын үн намынын ээси. Dastançı jana ырчы Aziz Батыровду тосуңуздар, меймандар.
айда гүл болбосо Günaçın kıvat almay Gün olmasa akındarır dayanmay Gül olmasa Düşmanın жазган sır olmasa Aladı görkme gelmey ter bolmasa Çıkmay, kıl bolmasa, suyunu ağlamay, ır bolmasa, ayaldın börkü qayda, çaç bolmasa, olurdun sapmağaz, taş bolmasa. Uzağa kadar jetmey, mat bolmasa, çigittin namı çıkmay, mat bolmasa, ak yüzlü kızıl bulmay, nur bolmasa, soğunanan işi jirmey, kıl bolmasa. Kişinin sını qayda, boy bolmasa, uçkan kuş kolga düşmey, tur bolmasa, har kişi adaşasın, jol bolmasa, tövürgö jükjükdirmey, kul bolmasa. Taşırqabay, tom bolmasa, qurutmay qaydan bolot, süt bolmasa, emgekçili tokton almay, iş bolmasa, tamaq adam girbey, tiz bolmasa. Assalamu alaikum урматтуу агайын туугандар, урматтуу касиеттүү Алай жерегесинин тургундары, сиздер менен жакшылык күндө жолугушуп турганыма абдан кубанычтамын. Жакшылыктарга келели. Бар болуңуздар, байрамыңыздар менен. Сиздер үчүн Алга Кыргызстан деген чыгарманы аткарып берейин. Чоңурдайбыз, кана кыргыз элим. Жаша Кыргызстан. Колдорду бийик көтөрөлүчү. Жаштар. Чоңурдайбыз. Алату, өлкөм Кыргызстан, ажайып, көркөм Кыргызстан, окумуштун бары табылган, уюттуу чөлкөм Кыргызстан. Кыргызстан, менин Кыргызстан, кылымды, менин Кыргызстан, беш күндү
Зато биздердин көздөр мындай жылдыздуу көздөр керек, жекшаны көздөр. Макул. Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен Алай жергесиндеги ушундай ыйык Нооруз майрамыбызда ушундай тынчтыкта, ушундай ачык асманда тоолор караңыздарчы, кандай романтика, тегерегибиз тоор, алдыда боз үйлөр, жалаң ушундай сонун кыргыз көйнөктөр, калпактар. Негизи эле ушундай кыргыз майрамдарды мен өтө жакшы көрөм, өзгөчө сүйөм. Анан быйылкы ушул Нооруз майрамы сиздер менен тозгонго буйруп жатканына биз абдан кубанычтабыз. Сиздер менен көрүшкөнүбүзгө, сиздер менен жолугушканыбызга абдан кубанычтабыз. Сиздер дагы? Аны эмесе бүгүнкү кеч майрам кут болсун. Бүгүнкү кечпи? Бүгүнкү майрам кут болсун. Биз дагы ушул Алмаз мырза менен Даана айымдын ар дайым жанында жүргөн, колдоп жүргөн досторубуз, Жанны жекебиздин негизи эле баардыгыбыз ар дайым бирге баягы жоролорубуз деп койсок да болот. Ар дайым бири-бирибизди колдоп турабыз. Андыктан бүгүнкү майрамыңыздар кут болсун. Бүгүнкүдөй сиздердикине майрамдар көп жерде болбой жатат чынында. Сиздерге аябай мындай айтканда сонун бактылуусуздар. Андыктан өзүңүздөргө бир өз катыраак кол чаап койсоңуздар болот. Аны эмесе кийинки чыгарманы силер үчүн аткарып берели, жөн турбай эми бийлегенче туруңуздар, Ооба, келиңиздер. Мындан дагы шаңдырак чыгарма жаңырсын. Бийлейбиз. Аваз. Ойлоп сана, ой берип каратаны деңбе. Алмашып мүмкүн, көргөсүң мүмкүн, таныбадыңбы? Жүзүмдө эмес, жан дүйүмдү балабадыңбы? Билген бирсең, менде жигит табандыбы? Чөмрөкмат, негизи биз Алай жергесинен
да буга чейин көп эле келчүкпүз. Ар дайым ошончолук алай жерге. Айдана басуу эле жүрөп өткөнсүң. Артынан ээрчип жүрөм, чарчап кеттим. Бардыгына жакын болоюн деп атам да. Мени унутуп калып атасызбы? Анан ар дайым келгенде ушу алай жергесин жаратылышына, таза абасына ушунчалык суктанып кетчүмүн. Эми бунусунда элине аябай суктанып жатам. Сиздерге чоң рахмат. Сонун эркенсиздер ушунчалык сиздер менен жакын таанышып жатканыма кубанычтамын. Ооба, мындай концерт негизи боло бербейт. Жактан эле көрүнбөсөк, азыр бет маңдай туруп алып, Ооба, негизи көз кысышып сонун нурда атабыз. Ооба, биз көрүнүп калганбыз да негизи сахнада, алыста, анан мынчалык жакын расстоянияда да биринчи жолу өрдөп атат окшойт. Ичимди тарта берип кыйналып кеттим. Эсесиң? Жакшы эле мен нормально, да? Ой. Анын эстеткенде мен тартып баштадым уже. Эми 30га чыккандан кийин ушундай экен да. Кандай экен? Экини төрөшөм ойлойсуңбу деп. Эми айымдарга ар дайым башыбызды ийип таазим кылабыз. Өзгөчө мына алайдын айымдарында мен башымды ийип таазим кылышым керек. Бар болуңуздар. Ой, молодец. Кийинки чыгарманы жалпы ушул бүгүнкү биздин конокторго жалпы эле алай эл үчүн аткарып берели, кабыл болуңуздар, Шандура Кырдаевич. Ретро чыгарма. Келиңиздер, Шандурабыз. Алай көтүк.
Assalamu alaikum арбаңыздар, алайдық бір туғандар, татқанның ұрпақтары. Сіздер менен ушундай Кудайдын улуу күнүндө, Оразонун күнүндө, Норус байрамында жүз көрүшкөнүбүзгө Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун. Байрамыңыздар менен дагы берет. Жагымдуу чыгармалар сиздер үчүн айзиректер жандардан келип турат. Кабыл алыңыздар. Билгендер болсо, чогурдап майрамдайлар. Kolu çürük carasın, dağsındaydın dağmasın, altıma babasın olur, altıma da cağasın. Çoksa kündere kündere, çırağın muzdere, kıynadın senlege senlege, kıynadın senlege senlege. Sağını şöyle yaşap duraylığa gelin ister. Sağınam, sağınam. Oy canım dağına sağınam.